Dobar dan, ljudi moji, drago mi da me pratite, neki često, neki lajkaju, ponovno neki manje lajkaju, ali ja lajkam sve vas, čisto da znate. Eto, danas je bilo 4 ročišta na Trgovačkom sudu u Zagrebu. 2 su bila vezana uz, odnosno ovako, jedan operativni, jedan financijski leasing od Erste leasinga, jedan od operativni leasing Unicredit leasinga i ugovor o kreditu pravne osobe u kunama sa promjenjivom kamatnom stopom Splitska banka, odnosno sada OTP banka. Možda da krenemo od zadnjega. Usvojeni su dokazni prijedlozi da se saslušaju članovi uprave OTP banke, odnosno Splitske banke u meritorno vrijeme sklapanja ugovora na okolnost da je bila odlučujuća pobuda i uvjet zaključenja ugovora promjenjiva kamatna stopa. Saslušavali smo svjedoke kod Unicredit leasinga, članove uprave, oni se nažalost ničeg ne sjećaju, ali potvrđuju da se nije mogao sklopiti ugovor sa operativnom leasingu sa promjenjivom kamatnom stopom, a da nije bila prihvaćena promjenjiva naknada, odnosno morali su se prihvatiti opći uvjeti u cijelosti. Nije im poznato da bi Unicredit leasing u to vrijeme sklapao ugovore sa nekim posebnim pogodbama izvan izvan promjenjive naknade, odnosno njihovih općih uvjeta. Sad, što se tiče Erste leasinga, imali smo i OTP leasing. Erste leasing naime tvrdi, poziva se na presudu REF 704/24, gdje je zauzeto pravno shvaćanje da je činidba određena ako se veže za Euribor, Libor, i dostavili su jednu presudu u kojoj se kaže da je Euribor bio referentna kamatna stopa za eur od 1.1.1999. godine. Sad smo mi odgovorili da ipak imam godina dovoljno da njemačka marka je bila platežno sredstvo do 31.12.2001. godine, da euro nigdje nije bio valuta, to je praktički možda i postojala, bila virtualna valuta prije toga. Pa da baš taj navod koji su pripisali s interneta nije točan, a u svakom slučaju da nije postojala, da nije postojala dakle osoba koja bi to određivala da bi imala ovlaštenje u smislu indeksa klauzule. I tako odvjetnik iz odvjetničkog ureda Erste, on zastupa i Unicredito, i sad poslije predaje troškovnik, ja mu kažem, evo vidiš, ovo tu kad si napisao da ti je jedan bod 2 eura, to ti je indeksna klauzula. Vi određujete to indeksnom klauzulom. Tako i to. Euribor neko mora određivati. Tko? A taj koji je to određivo, kod vas je komora zakonom ovlaštena da to određuje. Aha, Euribor nije niko određivo. Nije niko imao dozvolu. I eto, to je u principu bit današnjih dana. Naravno, OTP leasing poslali su odvjetnika koji veze nema sa ni Euriborom, ni sa leasingom, ni sa ničim, tako da, ajde, koliko sam čuo, žena mu čeka djecu, pa nek mu sretno. Može, hvala, bok svima, sretno.